Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Menteri Kasorka Jala uba asas thana sotun uba deru UMLA kajirang konsumsi haka apna tarik naitung arja apnre ulalum ya kipai ba kathan bernihat mampensai halo kajing temu kasorkar lingba ka Meghalaya State Pollution Control Board banbu ya kikinja tiar balatip kumku waro C6 berora daka Zero Carbon GTEC 24 Private Limited na mataban weng kajing jabo kal air haka kathan bernihat Riboy District haka jingalang kablalong ha bernihat propo laidon lang member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board Dr. G.H. Sharma, Business Head ka Zero Carbon Tech Private Limited Usandip Sharma, kinoilam ka senjuk kirang basnong berkipai ba nong susnong. Hakani ka jingalang lapinsai ru halor ka jingtumbu pendat ya waro C6 katkum ka juk start sayan balapan inuk saru kumno uyarap an pengkhut ya kala air jabo ka bakani ka company ka dable syakiwe ki jela kari kentup hanong ba Delhi. Lower bagian berminat. Hak widi berkani ka jinglong cuman dan kaliang jonga kumu local MLA nangka ringkat bat ka State Pollution Control Board ringkat bat ki senjuk jong ki rang basnong ni ngau don kamba ngin don ni kata ki awareness program ki ba fair pada din mengelayo bensyong ki meeting hakan riu tarik jong benai Jun akaba na kaliang ka State Pollution Control Board na kaliang ki senjuk kirang basnong na kaliang ki line department ba fair kilawan lang ha ketika meeting na kaliang ka office jong deputy commissioner na kaliang ka office jong superintendent of police Riboy but baro kita ki stakeholders ki balayo panidon lang ha si de gilayo ru ya ka way ka approach ha ka bday but ka na kaliang ka company ha ka ba kilai ka presentation na kamta kuno banbu kini ki device ki machine ban penduna hak gede bat kanika pollution hak kanika tain ka jungi te daladeng layo ban ai da ka ban ai ki jingkat sha honorable chief minister bat na kaliang honorable chief minister ila pha ka pollution control board na kamta ba kin pha ka trial installation ya kini ki company ba kenang ba keniki ban pentingna ban ya kitigi machine ba kilong effect how effective it is kal hadu kano galong kabang kala ban yarap hagi bidai berkenika observation ya kiniki ya pollution de gilayo ya kata ka trial installation but ka presentation nakaliang ka pollution control board ni member secretary hakaba nakaliang jengkiru kila ay ka presentation hakaba kini ki machine ki la ban yada kila ban yarap ban penduna hagbide baka pollution hakanika han ka area ka jungi ban ngakwaru ban mention ko mang laong mane haka jingkren haka meeting ban ngakwa ban pentikna ba pide ban suturu ba lada ba ni install kini ki machine ro ka bandai kandai ka way kadika first pilot project hakanika tan ka jungi but pide ban so thoro ba ki lingba kane ka jingora agri machine ba ki industrial units baro ki sort of kimdei ban yai light ya kino ki device ke ba maki can have install ban penduna ya ka pollution lain ki rules and conditions ki ba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka bu khnang ba ki pajba ke ba ki basa hakane ka than ka kino ki industrial unit ki deban pintikna baki ba yo ban ring ya kal air ko national office na do na ka po na kaliang ka pollution control board kila da ban pinsngo ka sarkar ban na kaliang changaro personally nglayo ban pinsngo ka sarkar ban kerpa ka sarkar ban bu ya ka regional office ka ba permanent hani hapo area ka jungi namar ba kanang bakan pinsuk ki staff baro ki baran monitor hagi bidai bat ka pollution hakani ka than tenga sukmen ru matai member secretary ladaban pinsno ba gilayo ya ka order hakabang siyo e ka jaka bansna hagi ya ka office rekam ka ba ka pollution control board kan sayo hakne ka area bakan pinsuk sibon ya ki staff baro kanang ba kina ban monitor ban la ban hambnya nagda kuno bagala ya kataga restriction kuno ba pinaban parking hake bidai bat ka jingmi jeklia juga di factories ki badon hakani kathan boro hoy
Padmani hakapor mingan dari digelang ngala dapat ni dekat presentation tamar kani ke bangin hai kade ka trial version tamar ngidon ni ki National Air Monitoring Station ibigi khot ki manual ambial air manual monitoring station no hapangi persyang man conduct yang practical banlap nada kini kitiar bawan ra company ide sisa ibetrekam ne di pedankam hakarukom apa nakong di pedankam ye gitu ki air monitoring station jangi kelamu neu device ko kuin air kadon ka jinglab jangi bak pembase mabarabon gilab hi demtan kidi tigidan kadon ka jing he ha ka jing jabo jong kale air no dan maki parameters ki bon ada ka scientific term tegi keren general ba kadon ka jing jabo ha kale air hade penengi persyang bante digi ki cleaning device haden bagi persyang bante digi ki lamar ibu hagi ar jaka ngilab kadon ki improvement si jaka ka dai 4% hagapaar pada ide 100%. Dapat overall kadang ka improvement. Namara de pipai ketum kan neri report kaba gida dep kandang hangni habar nihan di pollution sini kiba penkiwi ka pollution banangkong kadai ka industries emission ni kita dan bermin industry. Baar kadai ka rodas. So juga industries kia ngila bante lakam. Sampai ya stok nila umno. Sebelum highway bayat yang di kaligiyat yang ni urukum pumboy ubami nang tu her lam tagi leher. Semata ladang itu pun kini utu pada ikut tu generally gitu gas collector utu kejit itu lagi pom kebabot di pom biduna na pandan no hakal air kan kata ketinggal tu jongi tak tahu kata jinga trace tom jongi baro liang kering pollution board nagaliang jongi honorable local minister ipa susnong ibaro ilatip kubalong isar hakan ru tarik lade panong gini ru tarik Julai panong kan ha IB ada yang tu ngisi ni karai form the joint action committee temening nang dep sama itu isi appointment di joint action balai ka panong ngi balle ko ni nama ngim to office angle aur ko por bagi officer jadi ko inspection cha tu mas lai phade din nami tu dah kata tahu dan kan ke jin trelang na boro lai liang haka pangile yo ni kata jin trelang ni ladan ki review jongi betul hampa joint action committee di joint action committee ki headman ni ki ni saudara senong gerang ba senong sekretari minta kinlo ko gi atir jongi hakabangin jonro kinton lagi ki industry so kinting no naman naki kilada ispenta na komite ke jongi ladang minta tangi ru kabot kin hakan kata ke jingi ha southly al station ta kompan chupai din dan minta apa mo gani ke jing kapala declare ka pollution kung most polluted kata ka record ka 8000 arpusan arthondrengem don record ada orang ngilatri sitom officer ngilatri sitom tengah adu kata bang ngilaya on wen antrai kibri bol si kawan firing sidit aku akan pensah ni kai ke bakar no kata ke baji house nam arajar aku sa mentah kam tadi tapi pipe in the list of kampung aku mau pion mentah ne ondang itu bagi persiang ini berada mentah banyo result ni jing result bakam he ni ha banyo swa ka pilot project sibo mentah hakan ni thajung ladang don jingut ban bo aspa tali ladang ibu aspa tali ya ofel kan long jingon ya ka pisa dan rem tale singin sesyong ni perkat ban pilot project ibu tang itu jikai belum sensitif gila ban bo tang satu tali hakat terpop ladang kita kira ginjah do aspa la kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka dan ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthaw ya ka joint action plan